rhumela swo mi rhumerile hlekana Afrika-Dzonga hlekana mingisela Munghana Lonene FM na ku hlekanisa ku langa yingisela station xi ri koho eka nhlekani lowu namuntlha i ravuntlhanu siku ra nkoka swinene eka matimu na le ka khalendara ya Afrika-Dzonga na misava hinkwayo i siku leri ku vulavuriwaka ngopfu hi timhaka ta International Mandela Day kumbe van'wani va ku Mandela International Day hi ndlela yeleyo siku leri ri kombaku ku va vanhu va teka kumbe va tshambuluta mavoko va pfuna lava va vona ku ngeti va nga va ri ku tikeriweni kumbe va ri ku tsandzekeni hi ndlela yaleyo se leswi nga xiswona mingiselo Munghana Lonene FM ka nhlekani lowu se na wehe mingisela ku rhamba leswaku va xiphemu xa nongonoko lowu hi famba swin'we ku fika le ka awara ya mbirhi nhlekani lowu wa Xikwembu i nongonoko lowu humelerisiwaka hi Ncilani Eric Mabasa mina ni ku haxela wona twi kusuka a studio 1 hi le Masingita Mall a Giyani hi laha hi nga kona eka nhlekani lowu vanhu va kha va ya hala na hala swa tikomba ku swikolo swi le kusuhi no pfula hi mafambafambele ya vanhu ku ya hala na hala hi ndlela yaleyo hi rhurhela meyara wa masipala wa Greater Giyani Councillor Thandi Zitsa hi lava ku bula na vona sweswi hi twa ku va hi khomele wahi mahungu eka nhlekani lowu hi ndlela yaleyo hi hafu ku bele awara ya 12 hi ta twa wena ku wena siku leri ra Mandela ri vula yini eka wehe hi ndlela yoleyo na timhaka leti ti nga kota ku namuntlha swikolo swa pfala leswiya swa ngoma loko swi ka swi pfala swi kutani very va kombela ku na xikombelo xa ku va mhani minkarhi ya ku tala va rhandza ku loko va kha va tsakela ku vuya ka voho angomeni van'wani va va ri hana vana kwalaha vo fika va hluvulela swi za swi nga endlisi swona leswi kumbexani hi ntumbuluko a vanhu a va ta langutela ku swi vonisa xiswona se swi swa muxaka wolowo ni mutsundzuxi wa ku mamana va vukheta eka mhaka yeleyo kasi hi hafu ku bele awara ya n'we hi ta va hi kha hi bula na hosi Makuleke hi twa ku vo 69 wa timinete leti va ti tirhisa njhani eka ku xixima nhenha leyi nga hetela vurhongo lebyikulu Nelson Mandela hi mani nga heti nkarhi ni amukela meyara wa masipala wa Greater Giyani Councillor Thandi Zitsa meyara nhlekani mi amukeleli ka Munghana Lonene FM inkomu muhaxi na vayingiseri va Munghana Lonene a hi sunguleni hi sikunkulu leri hi nga hlanganisa ri nga kona namuntlha ra Mandela International Day n'wina tanihi masipala wa Greater Giyani mi ri tsundzuke na ku tlangela njhani siku leri hina hi ri masipala wa Greater Giyani a hi vhakele muganga wa le a Bambeni a xikolweni xa ku hlayisa tindzimula hi vula vana lava va ku sukela aka ya ni nga ku 6 months ku ya fika aka 4 years hi la a hi ri kona hi karhi hi khulela jarata ra xikolo xexo preschool yaleyo hi tlhela hi penda preschool yaleyo se n'wina a mi khome gondo rihi a mi khome xipedi kumbe a mi khome brachi yo pena ni khome hinkwaswo na ku khulela ha swi kota ku khoma xipedi khalanga hi kule swona ni khome xipedi ni khulerini swinene ni heta ku khoma xipedi ni ya penda le a khumbi mo ni vona la ku nga na pende a ni zangi ni vona ya ni mpela yi kona pena hi ndlela leyo hikokwalaho ka yini swi ri na nkoka ku ndla mintirho wa muxaka lowu swi na nkoka swinene tanihiloko hi ri va tirhela vanhu ha fanela hi ya kombisa vumunhu na ku dyondzisa vanhu ku loko hi ri vanhu hi fanele hi seketelana a hi ntirho wa hina ntsena hi ri tipolitician hi yile ya tlangela siku le ra the late president Nelson Mandela ra ku velekiwa ka vona ra 67 minutes le ka community leya a hi ri ka yona a ni ta tsaka na mina loko no twa ku va sele va identify muti wun'wana mundzuku loku nga vusiwanini va ya khulela na kona va cleana kumbe va tlhava suka va sweke na swakudya kwala ndzeni ka muti waloyi hi ku ntirho lowu a wu heli namuntlha ntsena a wo sungula namuntlha but ko tala hi ri siku rin'wana na rin'wana it's Mandela Day hina hi wu sungurile hi wavunharhu hi ku famba hi karhi hi basisa doroba ra hina hi rhwalela maphepho hi cheka tindhawu hinkwato to ka ti nga tshamisekangi hi ri karhi hi famba hi basisa so hi kondletela na vaakatiko ku
a hi veni na mitirho leyi hi endlaku ya ku pfuna ngopfu swisiwana aka muganga leyi hi humaka ka yona hi nga va ku ri hi ku basisa kumbe ya va akela toilet or van'wani kwala ka muti walowo ya va donatela swakudya hi tlhela hi fika hi sweka hi tshama na vona hi leswi the late president Nelson Mandela swi kwala va nga tlela kona swi nga ta va tsakisa ende va nga hi dyondzisa swona ku vumunhu hi fanele hi seketelana ene vumunhu hi fanele hi kombana ku ya hi vona a ku nga ri na xisuwana ku nga ri na xifumo aka president Mandela so na hina hi saleni hi yisa pfhumba rero amahlweni ro hi tivana hi ri vanhu ngopfungopfu a hi tiveni vona va lavaya hi va hlayaku ku lava hi lava va pfumalaku a hi va kombeni ku va seketela hi tindlela hinkwato na mina a mugangeni wa mina wa ka hina laha ni tshamaku ka wona hi ta ri yisa amahlweni pfhumba leri ra Nelson Mandela a no vona ku chava ka loko va ta ku mincindi ivi kukulela kule ya a ni cinzu ngopfu a bambeni kusuhi na le ka maphata ni huma ka maphata mara na laha ni tshamaku kona ni lava swi vonaka ku n'hweti leyi i n'hweti ya ku velekiwa ka the late president Nelson Mandela futhi lexi ni tsakisaka ku n'wina Greater Giyani hinkwayo tiwadi hinkwato hi le ka n'wina hi yo mhaka va ku mi citizen number 1 se a ku na ku mi vencindo mi ya kukulela kule hi ndlela leyi a hi languteni makungu ya n'we tanihi masipala ya 25-26 hi tlhe kumbexani mi ta va mi kha mi hi pfuna na ku twisisa ku mi zamba na makungu lama mi suka kwihi ka 24-25 inkomu muhaxi ni ta sungula hi laha hi sukaku kona aka lembe ximali leri ra 2024-2025 aka leswi hi nga kota ku tirhela masipala lowu hi endla swona swo sungula hi kote ku na sport center a Xivulani sport center lexiya a Xihlakarini hi kote ku hi ri masipala hi ya xi pfuxa ku byariwa byanyi hi endla na boholu na laha a ku xota ya lunghisa ku swi va sport center lexi nga ta kota ku xi tirhisiwa ende xi endliwini hi ndlela yaleyo xi herini hi tlhe hi kota kambe ku aka muganga wa ka Jim Galaluma hi ya endla community hall ya Manyunyu swinene na yona yi endliwini yi herile a hina laha yi xotaku kona ivi hi tlha hi swi kota kambe ku aka muganga ka N'wadzekuzeku na kona hi va endlele community hall ya Manyunyu swinene na yona yi endliwini yi herini ivi hi ya Silawa lana kona a ku ri gravel hi ya upgrade from gravel ivi hi pave aka switarata swa le ka muganga walowo wa kwale a Silawa ivi hi va na sport center xa ka Homu na xona sport center lexiya lava aka tiko va nga kombisa ku lana la a xi tshamisekangi xi wini xi ya lunghisiwa xi le ku tirheni kahle na xona swi herini ivi hi ya ka Siyandhani la patu na kona a ri paviwa from gravel to paving na rona patu rero ri ve complete a ku vangi na ku patu ri yime xikarhi ivi hi ya ka Xikhumba na kona aka Xikhumba na kona a ku ri gravel to paving na kona patu rero ri ve complete ivi hi ya aka Hlomela na kona a hi upgrade from gravel to paving switarata swa ka Hlomela ivi hi ya ka N'wamankena na kona a ku ri from gravel to paving la aka N'wamankena la patu leri it's a multi-year project so ra haya amahlweni so aka Hlomela na le Xawela na le switarata sweswo swa le ndzeni ka miti from gravel to paving mapatu lamambirhi ka Hlomela na le Xawela hi yimele ku ya mahenda over official mara wona mapatu ma complete a ku na project leyi yi nga fika yi yima a Mpfhukeni ti tshamiseke kahle hinkwato ku na un'wana a nga nghena la mayor mi ta ni khomela ku mukavanyeta a nga nghena vhiki leri nga helaku a ku le ka N'wamankena ku na kun'wana xi jikele mutini wun'wana a xi nga yi kona se ni te ni ta ni ya vona se loko ni yile ni ta vuya ni mi byela ere ku ya hi leswi ya tivaka swona xi lo fika kun'wana xi jikisiwa nyana xi landza ve ku na ku nga na double story xi landze double story le pavement a swi na ntiyiso sweswo muhaxi okay a hi yena ni mahlweni mayor so ivi aka lembe ximali leri ri nga ku teni kambe na rona
leri nga ta ri sungula sweswi n'hweti yaleyi mo kun'wana mara ni vurisa ku la a ku ri na switandi leswi a hi swi langutele ku hi ta fanela hi ya swi hoxa gezi so a va swi twisisi vaakatiko laha ka mali leyi ya gezi leyi i mali leyi a ni ri hina hi ri masipala wa hina hi ta ku hi dependa aka grant a hi swi koti ku ti endlela mali yo hi hlayisa so hi kumeke grant ya hina ya lembe ximali lexi yi tsemiwile loro miganga leyi yo tala a hi hleketa ku va ta kuma vuphakeri bya gezi a va nge hi swi koti i miganga minharhu ntsena leyi nga ta kota ku kuma vuphakeri bya gezi ku ya hi mali leyi hi nga nyikiwa yona se leyo tala a va nge hi swi koti ku kuma vuphakeri bya inana bya gezi but switetani hi karhi kusuka kwala a dorobeni switarata leswa hala kusuka xiku hi le ku vekele ka ti street light ku vaakatiko va nga fambi a xinyangwini ene ti vula ti energy saving street light kwala a Giyani a D1 D2 na le ti A kwala ka ti ano ka ni nga swi tivi ni ta mi kuma ku yini mi byela ni voni kusuka la kwala hi nga kona ku ya ti A swi ta pfuna ngopfu ka vanhu lava va ya ku a xibedhlele na vana lava ya ku laya a college na va lava ku ti olola ka vola liya loyi a nga ta na mihleketo liya haiko yi te na miehleketo ya kahle ni tshemba ku ri n'wina tani hi n'winyi wa masipala a khensa swinene mayor inkomo haxi mara hi tlhela loko hi karhi hi endla sweswo mi swi vonini kusukela le a Gaza Beef ku ta fika la lokixini hi vekele mavoni ya lomu tani mara a ma tirhangi ku ya kwini va ya va tlomula tintambu letiya va lovo tlomula va yiva se a hi pfunaneni hi ri vaakatiko ku va maphorisa ya hluvukise wa muganga wa hina hi nga ri swi lava masipala swi lava hina ku endleriwa hina vaakatiko a hi veni maphorisa ya ku gada vanhu va lava ya ku va hi onhela ti-infrastructure ta hina ivi kambe hi ri masipala wa Greater Giyani hi la ku tlhela hi endla refurbishment ya sports center xa le ti lexi ku nga khale na xona xiyimini xi nga ri ku lunghisiweni aka Mageva sports center nakona ku fanele ku ya lunghisiwa ku tlhela ku va na extension ya laha va tlangelaku kona lani hi thorini na mukontraka loyi a faneleke a ya endla ntirho walowo ivi kambe hi tlhela hi va na upgrading of the civic center parking lots hi tlhela kambe hi va na refurbishment of the Gawula sports facilities hi va na refurbishment of the Giyani stadium and the tennis court at section A i lembe ximali leri hi nga ta ri sungula n'hweti leyi hi tlhela kambe hi va na construction of Giyani section A and C market stalls nakona lani hi handing over mukontraka ku a kota ku yisa ntirho lowu amahlweni ivi kambe hi tlhela hi ya va na the formalization of Risinga settlement at Makosha village ivi hi va na township establishment ka Dzingidzingi hi va na town establishment aka Sikhunyani hi va na Mahumani preset plan aka Mahumani ka Nkomo hi va na township establishment aka Siyandani village hi va na township expansion at Ngove village na site demarcation at Mageva village ivi kambe hi tlhela hi ta va na ti-project ta mapatu leti na tona leti ha yimele funding aka tona ku nga project ya Mushiyane upgrading from gravel to paving na Phikela upgrading from gravel to paving na Ndambi upgrading from gravel to paving na Noble Hook upgrading from gravel to paving vaakatiko a va ni yingiseli kahle ti-project leti ni ti hlayaku ta ku upgrade mapatu hina hi ri masipala mali hi hava ha famba hi kombela timali leswaku va ta kota ku hi fanda ku ti-project leti ti ta kota ku ya amahlweni mara for sweswi project leyi hi nga kuma funding aka yona i project ya ka Babangu na yona ya from gravel to paving aka ti-internal street ta le Babangu so na yona hi lo yimela ku finalize timhaka ta ku appointa mukontraka yin'wani kambe na yona leyi hi nga kombela mali hi yi kuma i ya le ka Khakhala ya ku upgrading aka ti-internal street hi yisa i paving na yona yaleyo hi lo yimela timhaka ta ku thoriwa mukontraka wa ku ya endla pfhumba rero okay
Yeah. ni khomeleni kwalano ni sungula hi hundza hi laha hi ta vuya yisa mahlweni I meyara wa masipala wa Greater Giyani khansela Thandi Zitha. Mende ya rixaka leyi Afrika wa vulavula. Ile ka Munghana Lonene FM Komandlela I sale timinete tinharhu ku va hi kimeta bulu leri na meyara wa Greater Giyani va kha va kombisa timhaka ta hi laha tanihi vaaki kumbexana hina hi fanele hi pfunana ku sirhelela nhundzu ya hina loko va vekela nhundzu leyi sasekisaka ndhawu leyi hi tshamaka yona ivi n'we mintlhontlho fika mi yiva loko wu n'wi kuma munhu loyi a yivaka hi thohelama kambe ke meyara hi swihi leswi mi nge ka timinete letinharhu a mi fambi mi nga swi vulangi leswi ni nga ta swi vula ka timinete letinharhu ti nga sala mahansi I ku kusukela mundzuku ku nga mugqivela hi ta va officially hi launcha timhaka ta Mayor's Cup leyi nga kona ene hi swi twisa kahle I Mayor's Cup laha aka yona ku tlanga ku ti-team loto huma aka ti-ward ta Greater Giyani municipality so vaakatiko ha kombela lava mi swi kotaka na ku tsakela mitlangu leswaku a hi seketeleni pfhumba leri I pfhumba leri ko tala hi ri endlela ku hi susa vana aka mihleketo leya ti-drugs va tshamaka ka yona hi susa vana aka mihleketo leyo ka yi nga tshamisekangi va khipeka busy hikuva va kha va tlanga swa mitlangu ya leyo fana na ti-soccer ti-basketball na yini ku na soccer ya ladies na yona va le ku tlangeni so ku na ti-basketball naswona va le ku tlangeni I swilo leswi hi kombela na vatswari chuchani vana va ya tinghenelerisa aka timhaka ta mitlangu swi endliwa a Homu 14A Stadium hi ku Greater Giyani Stadium lexiya xa laha a lokixini a hi laha va nge ni twa va ku cincini ku ndliwa a tigirawundini teta ti nga kwalaha stadium koka ku nga ndliwi ka stadium ku cinca kwaloko a ni nga kumangi hikuva a ni tiva ku ha xi pfarini ku hi kota ku xi lunghisa mara ti-final ku ti ya endliwa kona that I know my apology swi vula ku mitlangu leyi yi ta va yi karhi yi tlangiwa a tigirawundini leti nga kona kwala tlhelo ka stadium xa hina xa Greater Giyani hi kombela ku a hi yeni vatswari a hi yeni vaboti a hi yeni vasesi a hi ya seketela vamakwenu wa hina aka mitlangu leyi va nga ta va karhi va yi tlanga ka minete leyi ni nga sala na yona mitlangu leyi yi tala ku vitana hina hi ta ku hi ta hlalela na lava va lavaka ku ndlanyana cheleni mi ri yini kwala na lava va lavaka ku ndla cheleni hi ri a va ti va ta rejistara ku va ta va va karhi va xavisa swo xavisa kwale ku loko munhu a nga rejistarangi a nge pfumeleriwi ku nghena a stadium a xavisa ene moni ku mitlangu leyi ya pfuna swinene na vana lava se va tlangela ku ti-professional teams va karhi va suka kwalaya va scoutiwe kwalaya ka mitlangu yaleyo loko yi karhi yi tlangiwa so a hi tshikeni vana vatswari hi tlha hi va encourage ku hi va release va ya va participate ka mitlangu leyi inkomu maxa inkomu mera khesiri swinene nkarhi wa n'wina na mina ni tata ni tlangela leyi yi le ti-efe lembe leri nga hela swilo hi tsandzanyana ko tani a hi fanele hi tekile khapu leya lembe leri ha yi teka leswi mi nga vula michumu swi veka mi swi tembi khesiri meya inkomu isatsomingisiro Munghana Lonene FM meyara wa Greater Giyani hi twenini ku mahungu ya misava ya awara ya n'we ya ta va yimise ku yini ndzaka leswi xikongomelo a hi duma wo lava ku twa mavonelo ya wena Afrika wa vulavula na Khalanga Pet Matebula ile ka Munghana Lonene FM Komandlela a hi vulavuleni va ka hina hi leri siku van'wani va ri siku leri ra Nelson Mandela ra misava ra van'wani va ri scam hi mhaka ya ku khale ka president loko va endzhaku ka 1994 va rhurhile va ya tshama adorobeni va suka amalokixini a ni tivi ku n'we mi ri yini mingisero me mi le ku hoxeni njhani xandla n'wina ku vona leswaku mi tisa ku hambana eka tindhawu teti mi va ku mi ri ka tona ke i mhaka yo sungula leyi a ni ta tsakela ku twa n'wangulo wa n'wina eka yona va MK party va ri va kombisa ku vilela va kha va ya a Union Building swin'wana swa leswi va swi vilelaka ve ri loko a swi koteka president va tshika ntirho swin'wana swa leswi va swi vulaka xana n'wina mi ri yini mhaka yaleyo ke hi le ka 0860002543 hi ndlela yoleyo kasi yin'wana mhaka leyi yi nga emahungwini sweswi ku vulavuriwaka hi yona i ku ku na director general wa le
director general wa ndhawu ya dyondzo ta le henhla na vuleteri i tsala papila tsalela va komiti leyi langutanaka na timhaka ta ndhawu ya dyondzo ta le henhla va byela ku nhlengeletano la hi kunguhate namuntlha hi herisiwe so nge nga hi toloveli wena DG swirho swa huvo yo endla milawu a swi twi hi DG i DG a twaku hi swirho swa huvo yo endla milawu se i vulavula njhani loko hi ta fika ka xiyimo xa muxaka wolowo ke se i timhaka leti a hi ta tsakela ku twa n'wehe kumbe angula vukwini na toho hi le ka 0860002543 na mhaka leyi ya ku vamhani futa ku dzikiwa ngopfungopfu hi voho vaxisati va hluvulelaku loko vana va kha va vuya ngomeni mi va mi kha mi lava ku fikelela yini mi va mi yo tsaka ngopfu o swi vula ku loko mi tsaka ngopfu mi hluvula loko mi tsaka ngopfu ma hluvula hi swo mi vulaka so mi va mi kha mi lava ku fikelela yini na ku ma swi tivaka ku internet a yi rivali loko mi teka xithombe xexo namuntlha mi xi jikajika swi kutani n'wana lowa loko a kula a ni sweswi wa ha ri na 12 wa malembe loko a kula ku endleka yini ku hetelela ku va na timhaka tatelaku va n'wi hlekula hi xoho xithombe lexi va ku vona mhana wena i oledi ya wena lephe ya endla leswi ma swi hleketa swa muxaka wolowo a hi mitsonini mingisiro mina le ka 0860002543 nongonoko ya afrika wa vulavula hi le ka Munghana Lonene FM makomba ndlela ni ta ri ku haxela wona chick suka studio 1 hi le Giyani u kandziyisa rito ka 0657443911 kumbe u hi bela riqingho ka 0860002543 khensili uvisi ingache mbatili va kha va hlaya mahungu mkhotsi wa tifuthi na tsaka loko ni twa rito leriya swinene kambe hi amukelele mingisiro wo sungula hi loyi nhlekani aye man hi pfukile n'wina minjhani pfukile man butsati nda kombela ku hlamula ka mhaka leyi ya MKP ya loko va karhi va macha va ri le Union Building na ku hlamala mehe sayitini ra mehe because a ni ri president a nga vhotela u nga hi vona yi vhotelwe hi lava nga n'wi vhotela ku va n'wi veka ku va president so tisa ku hlamala loko se vona muntlha va macha va ku va lava ku ya n'wi susa lava nga veka president vo va nga ta macha va lava ku susa president kambe a va fanelangi vona ke ku kaneta phela mi nga rivali ku va MKP i vona vandla ro kaneta ra ximfumo Afrika-Dzonga a va fanelangi ku tisa ku ka va nga tsakeli president lava nga kona swi nga ri na mhaka ku hi va n'wi vhotela kumbe va nge tshami va nge pfuki hi mavonelo ya mehe ku va n'wi lava because the party yi ze yi va koho because the head never wanted to follow ahansi ka president leyi nga kona so for mina yes I understand loko mi vula ku va oppositional party but for sayitini ra mehe ni vona nga ku it's not gonna work for them because a hi vona lava nga hlawula president i hlawule hi vanhu lava nga n'wi hlawula se hi mhaka ya ku a hi vona va nga n'wi hlawula loko va vona onge ti-president a nge le ku ndleni leswi a va ta tsakela ku swi ndliwa la tikweni va nga vuli va vuli mara hi ndlela leyi va vurisaka xiswo voho it's like va tirhisa ku a va n'wi lavanga from the beginning mavonelo ya mehe la ku i ntiyiso sesi wa n'wina mavonelo ya n'wina a khensa swinene loko mi hi bela riqingho n'wina mi ndla yini hi siku leri ra Mandela sesi wa mina siku ra Mandela namuntlha ni yeni ya tlinela va mhani va tlinela a ni mi tshembi leswi mi nga hlwela ku hlamuriseni swona hayi ni vulavula na n'wehe sweswi ni le ku dirayivheni tlhelo va ni tshamaka kona suka ku va tlineleni ku va ni va tsakisa hi siku ra vona ni tlhela ni va xavela swo karhi leswi ni swi vonaka ku va ta swi lava for today okay nona khensa sesi wa mina hlayisekani siku ra n'wina ri vele rinene ku tiya ku engeta a swi vitani na n'wi butseti ngopfu enkomo sesi 0860002543 emakumembirhinharhu timinete ntsena ku nga si ba awara yan'we mahungu ya misava na ni hleketelela ku ta va ka ha ri na vona Papa Freddy Records ku kha ku tlangeriwa 75 wa malembe nhlangano wa vuhaxi wu kha wu ri na xiyenge lexi xa mahungu va kha va ku tisela mahungu hi ndlela leyo va Papa Freddy ni tshemba hi vola a va hundzuluxa mahungu ya suka ka xibunu ya ya ka xinghezi ya ya ka Xitsonga a ti vuya kambe amukeleni n'wana mingiseri loyi nhlekani Aye. minjhani
pfukele minjhani hi pfukela khensa loko mi bela riqingho mi le n'we na ku hlamula ka leya ya Nelson Mandela man lexi ni xi vonaka lexi va nga ku xi endleni i mhaka ya kahle swinene mara nkingha yeleyo wa Buthete loko hi endla swilo ku hi lava ku voniwa hi vanhu for July ntsena ni twa nga ra swa ha ri mhaka leyi nga kahle because hi na spotlight eSouth Africa ku ri n'hweti leyi hi le ku celebrating ka mhaka ya Mandela so a ni ku comment ya mina why mfumo wa hina wu nga toloveti ku endla swilo leswi masiku hinkwawo wu nga endli swilo leswi nga ta pfuna vanhu hi July ntsena swi pfuna yini ku i suka ya mutini wa vanhu lava nga ku hluphekeni fika va swekela vuswa na xiculu kumbe na nyama namuntlha ntsena munduku lowu n'wi famba va ta sala va dya yini na why vanhu lava hi nga va lavisiseli swo karhi va nyika mintirho yo karhi ti-EPWP ku va kota ku survive va nga survive hi July ntsena maswona Buthete because nto nga ri a swi nge pfuni nchumu ku swi fana na mina loko kha ni hlupheka namuntlha munhu a fika nyika vuswa namuntlha a ku dyana loko n'wi famba laha loko meta ku ni tlilinela munduku na dya yini maswona Buthete so a ni ku hi nga endli swilo la ku tsakisa vanhu ka ti-media kumbe ka matiko lama nga handle price va fika hi le ku ndli nga swilo swa so namuntlha ntsena so a hi endleni swilo swa kahle hambi u nga ri Mandela a hi endleni swilo leswi swi nga ta tsakisa vanhu swi nga ta nyika vanhu ku hanya hi laha ku nga heriki hayi swo va hanya hi July ntsena Buthete ya swa Mandela swi kahle a swi hi pfune ku Mandela nga te hi swi endla hi July ntsena a swi ndliwi minkarhi hinkwayo Buthete inkomu ni twa na meyara lava ka va vulavula hi swona ku kumbexana a hi ringeteni ku ndla ku siku rin'wana na rin'wana ku va Mandela Day kambe xivutiso i ku i mani a faneleke a endla sweswo ma vona Buthete ku nga va ku ri comment ne loko ho langusa maybe hi nga yimeli government ntsena tanihi tiko ne ti-private sectors leti hi nga na tona tikhampani tintsongo kusukela maybe loko ku ri ni tshama ka Tomu ni nga nyika xikombiso xo fana xexo loko ku ri tshama ka Tomu na khampani yo karhi a hi zameni ku hi nga langusi maphepha mo karhi ku munhu na qualification yo karhi ku na ti-training ku na ti-awareness to karhi ti nga kona ya kota ku recruita vanhu lava nga swela atikweni hi va dyondzisa ku lowu ntirho u lava computer hi kombela ku hi teka vanhu vo karhi va ta tirha mo va nyika 200 300 rand a swi fani loko munhu a lo tshama a yimela kombela so hina hi nga ti-private company private sectors a hi hlanganisi tinhloko hi pfuna community email government every time ku ri hina ringelo so hina hi nga tikhampani hi nga teki timali ta hina hi xavetela timovha ta ti-2 million hi tsakisa tiko a hi pfuna ni tanihi rixaka Buthete ku hi ku wisa ku tshama hi kha hi kombeleliwa masiku hinkwawo loyi u nga n'wi pfuni munhu mundzuku ta tlhela va ta kombelela wena ma swi vona so ho n'wi pfuna ku loko a nga kombeli a ku tshiki sungula tlela ta teka i ta ta tshova mara loko hi kota ku hi nyikana sweswi ntsongo nga na swona Buthete loko ku ri ni tirheni mina ni la ku xerela makwenu a tirhi a hola mali yitsongo swi ta avoida ku na vukhamba byi hela because government yona swi tiva a ni la khumba ngopfu ya government namuntlha hina hi nga na swikhampani leswintsongo a hi pfunane na makwenu pfuna mina na khampani Buthete ne loko ni endla ntirho wa mina na langusa ku i mani a nga swela a ni langusi ngopfu ku na ti-position leti lavaka ti-professions ku na tin'wanyana munhu wa swi kota ku loko na rolela waste ni tirha hi waste na kota ku va ni kota ku kuma vanhu vo karhi ku every monday ni kombe ku mi teka hi ha tirha kwihi na kwihi va swi tiva ku every monday i ta endla 400 rand hambi yi ri yitsongo mara ya n'wi pfuna ku va tirhini for that 1 hour maswona Buthete no a yitsongo ka yihi a yitsongo hi laha xiphiqo xo tala ku va koho kwala ka ku se vanhu va sungula ku hlayelela ku loko no a no vheni fuma kwala na kwala ma swi vona okay ni nghena to sungula ka muganga lonene a ni chuhini ku ni nga ni ba question yo vava no a ku na question yo vava ho va ku vulavuleni swo fika swi vava loko munhu a yingiserile a nga swi tivi loyi a nga le ku vulavuleni hi swi hleketile kambe ni khensile swinene boti wa mina enkomo zinjiva khensa swinene nakona ka Afrika wa vulavula ka Munghana Lonene FM makomba ndlela hi nga hundzi lunch ndani kumbe hi ya mahlweni ni twa n'we nkarhi wa ku twa mavonelo ya wena eka nhlokomhaka Afrika wa vulavula ku fika sweswi hi le ku fambeni kahle ngopfu na khensa swinene kambe twanani ku Jaden Skhukhune u ri yini yena Jaden Skhukhune u ri va ka Department of Education a vo teka 67 minutes yaleyo va hakela ti-assistants ta le Limpopo swi sungurile
ayi timhaka ta ti-assistance kusukuriwa ku vulavuriwa hi timhaka ta ku tithoriwa ku tika swi va na swi vulavula matholelo ya kona se un'wana hi loyi i ri a va va hakeli swi vulaka va le ku va hakeleni swi nga va swi vula swona a hi ku twi mingiseri wa mina kambe hambiswiritano un'wana mingiseri kona la layinini a hi tweni ku ye khometi timhaka nhlekani mingiseri wa mina amamukerile Nhlekani Botset. a he bote Aye mbulawula na xikalaviti. A ni la ta vulavula nyana leya ya ku macha ka MK. ya Ya, hi vonelo ra mina Botset ni vona ingaku ku macha ka MK i sayini mi ta ni khomela loko ku ri ku ni ta tirhisa marito man'wani ma xilungu. I sayini ya party leyi ti kombaka ku yi lose relevance. Yi vi relevant for a very short period. Mara sweswi a ya ha ri relevant. So mara loko i lava ku va relevant i fane i vonaka i kha i endla swin'wana hi mhaka ku wa swi vona ku you are slowly losing relevance. Maybe mina munhu wo fana na mina ni nga ka ni nga agree na leswi mi president yi endlisaka swona swilo swin'wana mara ni fane ni nga be desperate to seek relevance and validation from people. So exactly leswi swi endlaku hi MK sweswiwani sayini yi ta kombisa ku hina hi kona ha exista ene relevance ya vona yi va lahlekele laha va nga maendlelo ma vona malama ma nga vulavula hi comrade ri nga suka recently comrade Floyd Shivambu. kambe lava ku ti vutisa a ni lava hi tlhelela nyana kwalaho ka ku va ri karhi ri fambelana na swilo leswi swi va swi kha swi laveka tikweni kumbe mugangeni kumbe nkarhi wolowo relevance leyi mi vulavulaka hi yona loko swi va lahlekela hi ku va va kha va swi lava kumbe vo ka va nga swi voni ku leswi va nge le ku swi endleni swi endla leswaku va nga ha fambisani na leswi swi endlekaka kwala tikweni a swi tiva course ya leswi humelelaku within rona vandla leriya i ku from the onset a va sungulangi kahle hi ku laya loko ni hleketa kahle a ku vangi na maybe congress laha ku nga electiwa ti-leaders so ti-leaders ti lo selectiwa so a ku vangi na ku timembara ta party yaleyo ti kota ku ti-expressa ku hi lava mani so from kwalano hi laha yi nga sungula ku lose its relevance because swi ti kombisa ingaku loko wo endla swin'wani va nga agree ku na swona then a ni lo selectiwa ku hava na timembara leti ti nga ta complain against ku susiwa ka wena and then ivi swi leader la party se yi lahlerisaku a ya ha ri relevant yo va ku lweleni kahle se okay a hi sukeni ka ku yo va ku lweleni ivi hi languta leswi va vulavulaka swona a swi nga fanelangi ku va bumabumela leswi va nga bumabumela swona kumbe ko hoxeke yini hi ku bumabumela leswi va swi bumabumelaka ku president a va tshiki ntirho ku nga si ba awara ya nkaya hi mhaka ya yini ni pfuna ni ku twisisa ku leswi swi endlaka ku mi vona ongeti ku va va kha va macha ko va timhaka letiya ta ku lava ku va kota ku va va fambisana na swilo leswi swi nga va lahlekela ku nga va ku ri leswi va swi vulaka swi na nkoka kumbe a swi na ntiyiso swi na nkoka mara swi nge va pfuni nchumu a ni ve le parliament va electiwile va fanele va ya parliament va ya tisa xilo lexiya hi xi vulaka hambi motion of no confidence kumbe i yini mara hi ndlela leyi vo va endlisaku hi yona a va nge swi koti ku swi fikelela a va nge swi fikeleli swi ta va tsana leswi va swi endlaka that's why loko ni sungula ni vulavula Botset ni vulavule hi relevance ku na leswi tiphathi to tala ti swi endlaku not ku va ta achieve ti-results leti va ti lavaka ku va ku hi kona na hina i khale hi kha hi vula ku mani a suka exitulweni mara mi kuma ku you don't even have powers to do that or maybe kungu leri mi nga ri teka ro endla or mo va ti-populist kahle mi lava ku duma so that you maintain your relevance ni mi twile botome ni khensile swinene tlhelo ro nga tanana enkom makume mune nka timinete ntsena ku bela awara ya 12 na kona ku ya Afrika wa vulavula hi le ka Munghana Lonene na FM makomba ndlela very maendlele ya rito ra Xitsonga ra kahle ra relevant ini i ku fambelana ku leswaku leswi nga le ku endlekeni sweswiwani hi ku ya mingiseri loyi a nga famba i ri
a swa ha swi i ku va vandla ri kha ri ringeta ku va ri fambisana kumbe ri vona ka nga ri kumbexana ri nga va ra ha ri na nkoka eka xivandla kumbe eka ndlandlamuko kumbe eka tipolitiki ta Afrika-Dzonga. Xana wena u ri yini mhaka yaleyo? Okay, a hi kuti hi le ka 0860002543 mi va byela na lava va nga ri ku kona ka TikTok ku hi koho ka TikTok a va fiki va lava khalanga Pat Mathebula va ta kota ku yingisela Afrika wa vulavula na le ka kwalaya hi kota ku famba swin'we nhlekani lowu kwala mi nga kona, kumbe mi tirhisa SABC Plus na yo mi nga yi kuma ivi mi kota ku va mi yingisela Afrika wa vulavula. Handle ka sweswo hi kona ka swihondzo sweswo swa ntolovelo 89.4 ku fika ka 103.2 megahertz FM, loko i ri a Mbombela i 89.4. a hi tweneni ku nga ku ri na mun'wana mingiseri kumbe hi sungula hi laha Ncindani. xikongomelo ka heri duma ho lava ku twa mavonelo ya wena. Afrika wa vulavula na Khalanga Pat Mathebula. I khensa swinene mingiseri kwala u nga koho kwala u nga yingisela ri koho nhlekani lowu a khensa swinene loko hoxa xandla wena hi bela ku riqingho a khensa swinene na wena 0860002543 nomboro leyi mi yi tirhisaka kumbe mi kandziyisa rito ka 0657443911. ka van'wana lava ha ta bulaku na vona i Hosi Makuleke ta bula na vona laha ka hafu kupela awara yan'we nhlekani lowu va hi byela ku 69 wa timinete leti va nga na tona namuntlha va ti tirhisa njhani hi ndlela yoyoleyo. kambe hi la ku twa wehe sweswi ku we angula ku yini ka mhaka leyi nge le ku buleni yona wo sungula n'wi mingiseri loyi nhlekani. Botata Mbukela. I pfukile hi ngo vona but Pfukile ma. I can't. Mani nghena ka MK. Ka lava va nga ku macheni Botata. Ni nga tivi ku loko va macha va vula ku loko va ku asuki Cyril Ramaphosa ku la ku nghena mani. Hi ku loyi president wa vona loyi a nga nkulukumba wa MK a tshamile xitulwini xa South Africa hi n'wi khetile i tsandzekile. me vula yini me vula ku yini loko mu ku hi n'wi khetini i tsandzekile? Hi vula ku a ni a tshamile xitulwini na xi lo n'wi tsandza. xilo n'wi tsandza kumbe xilo hela nkarhi wu lo hela? Wu lo hela na ku i wise mfumo wu gwadama hi matsolo. mi vula yini kwala? Tiko ri hlakarile ingaku nceko wa mkhungambuti lowu loko wu hlakala a wa ha rungeki hikwalaho ka yena. ni pfune ni ku twisisa sweswi mako heta ku swi vula tiko ri hlakarile i nga ri nceka wa mkhungambuti. tiko ri hlakarile swikombiso swa ku hlakala ka tiko mi vula yini? Mfumo i lona suka nkulukumba luya mi kuma ku tiko ra ri hava na peni na sweswi Ramaphosa le ku lweni ka swikweleti swo pfala nikisana mali leyi yi nga lahleka hi nkama wa mfumo wa yena. Ene Botpete mina swi nge ni hlamarisi MJ Nhlemo i vurile a ku tindleve va pandile va nge dyi. swi vula yini? That's why a sukile hostele a suka a hostela a siya na Mkumba a teka Muradonki a vekela Katleni a va siya Mgemezulu na Gacheni va sala va ka va fuma hostele. A ku na lexi i nga xi endlaku i tsakisa Mzulu ku hava na siku na rin'we. kambe a ni ngo loko va ku president a va suki va nga va kha va ringanyeta ku president a va suki ku ta hi wa parlamente a parlamente ku ta voteriwa un'wana president? Swi vula ku a va suki ku nghena un'wanyana Mzulu a tlhela a wisa mfumo na sweswi ha ri swikweletini swo tala ngopfu. Se swi vula ku yini? Swi vula ku yini kwalani mingisero wa mina n'we mi vula ku se i swi ya hi rixaka ku veri a va suki ku nghena munhu wa rixaka ra Mazulu mi fike njhani kwalani n'we? O swi tiva ku vanhu lava va lava ku kun'wana na kun'wana va lava ku mu rhangela. A ni phela kumbe mina na n'wina a hi pfumelelani ku MKP a hi ya Mazulu na Papa Penny va kwele a ya Mazulu ntsene. A ya Mazulu ntsene kun'wana na kun'wanyana mi nga kuma na Mvenda a ri kona na Mchangana a ri kona ka yona. se hikokwalaho ka yini n'wina mi ku loko va machela ku ta nghena Mzulu?
hina ri vonelo ro vonela a phambini ku ri no swi nga endleka va lava leswi ene va lava swona sweswiwani tiko leri hlakarile leri a ra ha qiveleki no qiveleka u vula ka nkulukumba lwange tiko lo sala siku rin'we nikusana va Cyril Ramaphosa va ku i lahlekeli ka tivo lo n'wi yiva nemetwe diketseni papa diketseni that's why nenge MJ Ncema i va vonile loko a va suka a va siya a hostel nemetweli papa nemetweli kuza loko va kha va vulavula va kutani ni tsakisa loko va tirhisa rito rin'wana va nge ri i xiqhivi va tirhisa rito rin'wana va ri xiqhivi va vona xiqhivi va tivana xiqhivi i lapi rin'wana ri tlhandlekiwaka a henhla ka rin'wana loko leriya ri tlhandlekiwaka ka rona ri boxekini swi vitaniwa xiqhivi kasi loko wo susa xiliya yi sala yi ri qhivi se swin'wana hi la ku va ku yime mati mati vana 0860002543 na ku ri ka Afrika wa vulavula ka Munghana Lonene FM a hi amukele n'wana mingiseri lo nhlekani ya a hi buti se xiqivi ke xitivi hayi ku hava vitirero hi Xitsonga okay a hi humeni ka swona a hi ringeta ku va hi sungula mhaka mari swa ni hleketa ku suka ri fambela na Xizulu ku vula xigiya a xigiya nombra xiqivi xo xikoxo xiqivi i xilo xa ku ni i tlhari swi veka ku tlhari xiqivi mara hi humeni ku teka nkarhi ka leswiwani i tshembana ka swona mi vuya siku rin'wana hi ta vulavula hi yo yele hi ta ze hi kuma iqivi vupala so hi leyi butete wa vona kahlekahle a varhangeri va hi minkarhi yo tala va lahlekisa vanhu ni vulavula hi timhaka ta ku macha sweswinyana okay leswi ku macheriwaka swona a hi leswi swi nkarhi n'wana nga ku me swa twakala ku ya hi mene njhe hi lava va nga nghena vambirhi ni na mavonelo ku fana na ya vona sweswi hi vona ni vona opinion building ku tele hi vanhu lava a ku nga na leswi a va ta swi endla ku va mobiliziwa ku a hini emachini hi rila hi timhaka ta ku kefani timhaka ta mintirho na hinkwaswo so se i ntirho lowu va wu endlaka ku va mobiliziwa ku va ku machini na namuntlha i Mandela Day a ni riveri va va yisa leyi ku ndlela ku ta kota ku vekewa ntshikelelo ehenhleni ka president ku kumbexana va nga tshika ntirho swi tshama swi endleka South Africa sweswoleswo munhu wo karhi a macheriwa a suka xitulwini a ni tshama ni swi vona me since ku va ku na xidemocracy na before a swi nga tshama swi endleka hi ngo pfuka nampundzu getane ni va ni ku buthela ni n'wi laya ni ku a fambe ni macha ya ka SABC ha n'wi susa munhu yaloye i suka ku na vanhu lava va nga n'wi veka laha a swi nge endleki vanhu vo lava hi rito lerin'wana vo misleadiwa hi nga misleadanini la ka timhaka ta ku fana letiwani loko va suka lava vela back so it's like you back to square one a hi timhaka ta ku vo va twela vo va rhandzi swo va endlisaka swona va lava swa ku ni tlakuleni ni yisa le henhla le u vona hi ti-comment leti ti va ka ti ri koho every day from eka judge from eka mvulavuleri un'wana na un'wana loyi a kumaka nkarhi ku va a vulavula hi South Africa hi president Ramaphosa they just vo khandziya va tlhela va ti yehlela na leswi vulaka swo a swi twakali hi ku wo n'wi vutisa a swi twakali a va vutisa spokesperson i ri hayi no it's a government waiting just to come in na experience a yi kona kambe loko va ku is a government waiting to come in a swi twani kumbe mo ka mi nga va tshembi ku swi nga hetelela va swi fikelela swi nga va tlhela swi ri wese swi nga tlhela swi ri wese swi tlhela swi ri wese swilo leswiwani wa vona ku va u yimele u langutisa xilo xi ri le kule le u nga swi teka swa ku swi easy ni nga mi nyika xikombiso hi le ka va hi langutisa bolo player hluleka ku kora hi ku i hluleka njhani a ka ri laha nghena laha ya wena ya na mito kambe van'wani veri swin'wana swa swirho swo tala swi nga ka MKP swi na matimu swi na ntokoto wa ku swi tshame swi hindza ka xin'wana xiyenge xa mfumo hi ndlela yin'wana kumbe yin'wana
se swi nga va swi vula sweswo ku va nga kota ku fambisa ku ya mati a ni tivi no vutisa mara loko u langutisile bootpad so loko hi fika la hi va tlakula hi va tsavula hi 1 vona mabalabala hi vanhu va la hinkwavo ka vona vona mabalabala ku tshela so which means ka South Africa la hela va tsutsumaka va yima la henhla le va ku va votela which means vana mabalabala hinkwavo ka vona mbilana yi vavela lava va mobiliziwaka ku i va mbiyangwana loko se va teka va fakiwa laha a ka ha swa ha ri nchumu se n'winisana va mbiyangwana swa vava leswiwani bootpad nameteripati okay a hi kumeni mahungu ya misava ni hleketa ka ha ri na Papa Freddy Records eka Malamulele eka mina ku ya fika eka Matiriyani tshama na hina eka 91.3 FM Munghana Lonene FM Makombandlela Munghana Lonene FM u tiyimiserile ku kaxila minongonoko leyi nga voyameliki etlhelo ro karhi hi amukela mavonelo hinkwawo hi ku hambanahambana ka wona kambe mavonelo ya lava hoxaka xandla ka minongonoko i mavonelo ya vona vinyi ku nga ri ya Munghana Lonene FM kumbe vatirhi va xitichi lexi Munghana Lonene FM Makombandlela Nhlekani Khalanga muhaxi va vandla ra MK vo va na xivindzi xa njhanike va ri va susa nkulukumba Ramaphosa namuntlha va tsandza hi ta yindlu ya vona Khalanga ku na ku getsela ka meno endlwini ya MK hikokwalaho ka yini va nga tshami ehansi va lulamisa swa muti wa vona ku sungula Khalanga loko ni te taniwana ni nge yi ni ya tshinya n'wana wa le mitini ku ve n'wana wa mina la kaya u ni disambisi na tiko ro njhengenjhenge hi yena ni tsandzeka kwihi mina tanihi mutswari ku tshinya n'wana wa mina laha ku sungula hikuva ni nga ta ni ya tshinya wa le mitini hi leswi nga ku endleni vandla ra MK Khalanga a va sungula va lunghisa ta muti wa vona laha ku ngo pfurha ndzilo wa maviva a ku na ndzilo wa swigoda eka vandla ra MK Khalanga swa tika va tshiko hi mamisa tintiho tanihi vaakatiko inkomu Khalanga Nhlekani Khalanga na muhumelerisi wa n'wina kwalani Ncindani Khalanga lava MK lava va kombisa ku vilela va ya le Union Building le va lava Ramaphosa suka xitulweni a vo fane va swi tshika kunene Khalanga mani nkarhi wa yena wa suka xitulweni wu ta fika va swi tshiki kunene swa fana Khalanga tiko leri swi tele leswi swi humelelaka la tikweni vurhangeri bya hina swi humelelaka masiku hinkwawo loko ri xini ka vaakatiko so mani ta ku MK a wu fane vo stopa machiluyani va n'wi tshika wu ta fika nkarhi ta suka xitulweni nko Bootpad na muhumelerisi Mabaso Bootpad ya swa Mandela leswi swi tisele nhlupheko mani la tikweni mani swi tisele ku nga ha hloniphaniwi vana va xikolo se va ba mathicara democracy lexi nga ta na xo nkulukumba loyiwani xi le ku hi sogoliseni mani sweswi tiko ra hina leri ra ha tivekani ku tiko ra njhani drugs vanhu va xavisa dyambu ri hosi a ku na mitirho Mandela loyi ni fana na muyingiseri wa n'wehe loyi a nga nghena ku mu humesa ka Mandela na me ndi humeseni ka Mandela loyi ku tiko ra n'wehe hi mhaka ye Mandela loyi tiko ra n'wehe a ra ha tshamisekanga eka Afrika wa vulavula se loko va ka va hlupheka hi fike njhani hi le ku hluphekeni ka tiko ra hina vanhu va le ku dyeni kahle va nga ri na mapasa va nga ri na fokolo mara va le ku dyeni kahle mara va busy va le xikolokolo na hina vanhu va ntima vanhu va ka hina hi ho tiendla hi busy ni Mandela a nga lolangi hina u lole mafolowini ku ri va ta dya kahle hina a va hi suse ka Mandela yoloyo a va hi suse ka Mandela yoloyo Mandela kambe na n'wina ma hoxa loko mi ku a va hi suse mi vula n'wina na mani ani hoxi okay mina a va ni suse ka Mandela yoloyo a nga ni lwelangi ni suse mina ka Mandela yoloyo Mandela vanhu lava fanekele va ku Mandela yoloyo i maforena lava va ganyaku lava va giyaku la South Africa va nga ri ku na maphepha va yivaku va dlaya va xavisa ti-drugs government do you know ku ri na ku xavisa vanhu matirhi mara la se Mandela kona u lele vona ku va ta xavisa ti-drugs na ku ta teka mintirho va nga yi fikeli hina Palamende ya rixaka leyi Afrika wa vulavula xikongomelo a hi ndhuma ho lava ku twa mavonelo ya wena Afrika wa vulavula na Khalanga Pet Mathebula
ntiyiso khalanga phet mathivula va vula mina ka enhlekani mixera mina xiphemu xa vumbirhi xa nangona ku afrika wo vulavula ka munghana lona fm namuntlha ka ku haxela wona twi kusuka laha amasingita mall hi le agiyani hi laha hi nga kona nhlekani lowu tsundzuka hi va hi ri kwala musumbunuku na hi ra vuntlhanu rin'wana na rin'wana ra xikwembu ku tisela nangona ku afrika wa vulavula namuntlha ni famba na patrick shy hi famba swi nga fika kwele ka awara ya mbirhi nhlekani lowu se wena u ri yini mingisero wa mehe a hi koti kwalonga koho hi le ka 0860002543 hi teto timhaka hi famba hi tona ti ta hi kha hi fambisa swona ku fika laha ka awara ya khume ya ku fika laha ka hafu ku bile awara ya n'we kusuka kwalano hi laha hi nga ta va hi kha hi kota ku va hi kuma hosi Makuleke hi bula na vona hi 69 wa timinete ta leti va nga va ku va kha va ti tirhisa va hi byela ku ve le ku ti tirhiseni ka endla yini kolomu va nga koho hi ndlela yaleyo hi siku leri ra misava ra Nelson Mandela un'wana nge khalanga mi twa mi le ku tlangeleni siku ra Nelson Mandela kambe i mani a nga endla leswaku hi nga tivi ku sirha rakwe ri le kwihi ri le Qunu a ri kona ri Qunu kumbe mi vula ku yini a ri fanele ri pfuliwa ku yini ku vanhu va ya vona va teka swinepe hi swo mbula ku swona a hi koti mingisero wa mina 0860002543 ku na muyingiseri la layinini la a nga yimaka laha ku ta angula hi loyi i nhlekani ahe bota mina minjhani hi pfukile hi pfukela khensa swinene ku mi yi bela riqingho mani mi ri yini n'we ni lava ku vulavula leya MK ya ku masa ka MK ku ya le Union a ni le ka nhlangano wona lowu wa MK mara ni yima na vona ku va va macha because loko vo ka va nga endli swona leswiwa tiko ri le ku onhekeni swilo swi endleka hi swi langutiseni a hi tshikeni ku fevha tipolitiki ku fana na bolo hi langutisa tiko swi affecta hina mina ni le ka ti-business mara swi affecta ngopfu swilo leswi endlekaka hi tipolitiki se that's why ni la ku lwela mhaka ya ku ri no a va machi loko va macha na yena i munhu na ANC ku tlusiwa sweswi kusuka khale ka ku machiwa swo sungula sweswi ku sungula khale ka ku yiwa union building mi vulavule xivulwa xin'wana xa ku na n'we mi le ka business swa mi affecta mi vula mi vula hi mhaka ya ku loko sweswi vanhu va ku ngeteriwa yini hi ngete swi affecta hina hi nga ka ti-business because vona va swi tiva ku mali va yi endla njhani hina hi endla hi kusola ni vula swo swi mi affecta njhani ni vula ku i yini xi mi affectaku ka business ni lava ku kota phela ni lava ku mi kota ku ni hlanganisela business ra n'wina na leswi swi affectaku ro business rero na swiendlo swa koho okay na swa ku fana example loko va ku va ngetela ti-tax so a yi affect ene vona a swi va affect a ri va swi va ku va fambula njhani hina se mara phela lo se machi lowu phela hi wo hunguta ti-tax a wo hunguta ni vula ku ri loko va ze va yima hi milenge va macha va union building ku ri va swi vonile ku ri no tiko sa ha ri ha fambeli hi ndlela yona se that's why ku ri ni yima a ni le ka nhlangano wa vona lowuyani mara ni yima na vona a va machi swa komba ku ri mina leswi ni nga swi twisiseku ni lavaku ku mi kota ku kumbexani hi me ni nga mi twisiseki vayingiseri va mi twisisa a hi xiphiqo xexo kambe mina tanihi muhaxa swi ta ni olovela ku ni swi twisisa u ta kota ku na loko van'wani va ni vutisa kwala moyeni ni kota ku hlamula n'wina mi ri mi a mi le ka wona nhlangano mi vurile disclaimer ya lena ni mi twini khensini se ivi mi ta na mhaka ya vumbirhi mhaka ya vumbirhi mi ku mi yima na vona lava va machako ni pfumela ivi mi ta na xa vunharhu mi ku mina ni le ka business swa ni affecta ivi ni mi vutisa ku loko n'we mi ri na business mi affectiwa hi ku va president ku ri Ramaphosa ku mi affectiwa hi yini no president a ri i Ramaphosa sweswi a nga khoma yinani a ku na xilo lexi xi nga endlekaki i president a nga swi tivi lexi va xi bohaku xin'wana na xin'wana ni tiministara that's why na hina nkarhi wun'wani wa vula ku ri hawa a ku na ministara yi nga ta vulavula xilo a nga xi tivi va kha va xi tiva mara loko i ri president i kha i tiva swisiwana i fanekele ku wena loko ministara yi ta na suggestion ku hayi wa vona ku laha hi ta va hi tikisela vanhu va a hi endli so endla so mativa lexi ni nge le ku kumeni xona sweswi lexi ni nge le ku kumeni xona sweswi mingisero wa mina i ku n'wa mi swi tivi ku va machela yini
no va machela ku president a humi xitulwini ni vula swo a huma hi mhaka yini no va swi vona ku tiko a ri le ku fambeni hi ndlela yona ya no swi lava mi ya yi languta kahle mi twa ku va machela yini hi ta kota ku vuya hi ta vulavula kahle but hayi na khensa swinene na n'wina mi nga favhi tipolitiki nga ri bolo va swi vona inkombo ta mina ku ze ni ku va nga favhi tipolitiki nga ri bolo i mhaka ku na vona loko ni nga ni va yingiserile a va swi tivi ku macheriwa yini se swi vula ku va ku favheni ku va na bolo sungulani mi tiva ku va MKP va le ku macheleni hi namuntlha a va macheli ku tax yi le henhla a va macheli va machela ku president a va suki ene ku nga ri hi mhaka ku ku tlakuke tax va macha hi mhaka ku president xiboho lexi va nga xi teka lexi fambelanaka na timhaka ta holobye Senzo Meyiwa nte Senzo Meyiwa hayi va ka Senzo Mchunu ene ni swi twini na loko ni kha ni bula na prof va pfa va nghenisa Senzo Meyiwa Senzo Mchunu hi ndlela yaleyo ayi mavito lama na onge tisenzo moya wena u nga etlela hi kurhula kambe u nga tleli a wu sunguli wu lava i mani a nga n'wi dlaya swi kota ku hela na swona leswiya kambe swi ri tani 0860 002 cindani hi teka un'wana kumbe hundi laha palamende ya rixaka leyi Afrika wa vulavula Afrika wa vulavula ka Mugana London FM koma ndlela inongona ku tisela ku vona tweak suka haleni a studio 2 a studio 1A Apollo a Gyan ila inga kona imphensa la nga kona vanhu va ya hala na hala van'wana va ni yimisisa voko ni yimisa va le kon show ku va kahle ku tirha lani matiwa ku tirha la so un'wana i ri khale ka president a va pfuki va ta hlongora vahlapa va vona hawu kanjhani se ka ma yamukeleni n'wana mingiserelo nhlekani i nhlekani botete minjhani bota mina yi pfukile minjhani n'wina hayi pfukile mi vulavula na Fish Magazine ka mavala mina ni lava ku angula aka leyi ya MK ya march ya vona namuntlha vonelo ra mina ri hambaninyana na laman'wana ma lava vo tala va nga nghena hi ku vona ka mina a hi march namuntlha botpet ku va ku endla leswaku ri ku disturba migingiriko ya siku ra namuntlha ra ku celebrate siku ra Mandela Day ku ri ANC yi nga concentrate na vanhu va nga concentrate a va teki direction ya vona ya ku ri va canvasa ku ta lava ku ta ku va ku va hlongola president Ramaphosa kambe leswi swi nga swona hi leswi swa ku ri loko vona a va tiyisile va ku ri va lava ku ta hlongola president ya ANC kambe aka mfumo wa South Africa i president ya South Africa under GNU so vona loko ku ri ku a va lava ku va na matimba ya ku hlongola president a va fanele va joina GNU ivi va ta twanana na vona na tiphati letin'wana leswaku ri va hlawula mani within GNU loyi a nga ta ya a ya teka xitulu lexiya I understand ku ri va fanele va ya va discussa a parliament na ku ri a parliament hi rona vandla leri ri opposaka loko munhu a opposa vele i va na mavonele mo hambana na man'wana na malavan'wana kambe rona hi roxe va lava ku ta tikuma va ri emahungwini leswaku ri va kota ku ta gaina va ta kuma timembara to tala ku ri ti kota ku va sapota aka migingiriko ya vona leyi yo ka yi nga ri ku fambeni kahle ya ku hlongolana ka vona and all those things so ku hlongolana loko ku nga kona se va lava ku leswaku ri ku nghenelela ni le parliament ene a swi nge koteki i vonelo ra mina rero boteki Marco kambe xivutiso ku ta va ku loko ku ve n'we mi ri a hi march va lava ku fikelela leswi mi swi paluxeke laha henhla mi vula ku swivilelo swa vona a swi twali kumbe swivilelo swa vona swi nga va swi twala vo ka va nga swi tisi hi ndlela leyi nga yona ku ya hi n'wina
bekona ngokwalani leswaku a swi ti hi ndlela yona leswi a swi fanele swi tisa xiswona. That's why bona va lava ku fikelela leswi va lava ku ta fikelela swona. Se sweswo i ku ri va lava ku ta ku ri vanhu va hundzuluka va languta vona ivi va va joyina leswaku ri va ta kota ku ta famba na vona. Kambe ku na ndlela leyi va faneleke xo sungula veri va sokota Mkwanazi i wale i tirhela aka posini ya yena a KwaZulu-Natal. Kambe ivi a nghenelela va n'wi leswaku ri a pfuneti na hala Gauteng. Ivi a continue swi jampela swi za swi fikelela laha a nga fikelela aka swirho kumbe tisiniyara ta yena lava va khumbekaka leswaku na vona va khumbeka aka leswi a nga swi palusa hi sonto lowu. So hi leswi mina ni swi vonisaka xiswona leswaku ri MK I join GNU ivi va ta tshama hansi va twanana ku ri president va yi susa njhani, ivi va tlhela va twanana tanihi tiphati ivi va hlawula president leyi nga ta n'wi replace. Mara sweswiwani MK yi ri yoxe yi nga ka yi nga swi koti ku ta susa president ku nga ri na GNU. Ku fanele ku convince tiphati letin'wanyana bona va nga swi vona hi ndlela liya ya ku ri va nga ku vona va against ANC. Lawa a ta susa president a hi swa ANC, hambi ANC yo swi lava ku ta ku n'wi lavini. Mara GNU loko yi ku hina hi lava yena swi ta va swi tetana until vona va n'wi withdraw va ku ri lavi leswaku a va membara ya palamende hi lava leswaku a tirhela hala ka hina ntsena ivi va n'wi susa palamende. Ivi GNU hi kho yi nga ta kota ku ta vona ku ri va ta hlawula mani because of a ku na majority leyi nga na 51%. Butfish hi n'wina va tihuku kumbe luya wa tihuku wun'wana? Mina va tihuku mina hi mina luya wo hi vulavula leswa swa vuhosi bya hala ka hina. Swi tshikisa swo ni humbini ka swona khensini botomile ko sweswo mi yingisile Munghana Lonene FM makomandlela 23 ku vulavula ya 12 nakona ku ya Afrika wa vulavula hi le ka Munghana Lonene FM. Ndari loko hi ya ka nhlokomhaka ta mahungu loko hi vuya hi tsutsumela le ka Makuleke milambu hinkwayo yi khuluka ya kweli. Se hi ta va hi kha hi bula na hosi HH Makuleke. Ka va hi amukeleni lowu mi yingisele nhlekani inhlekani botpet xikan'we na vayingiseri va Afrika va vulavula but xikalaveti la mitirhendlaniwa enkomo na ku vulavula hi leyi ya ku macha ka MK. A hi sunguleni ndzhaku hi 2023 loko vandla leri ta tumbuluxiwa a ku ri ku lwisa mfumo wa Ramaphosa or Ramaphosa hi hexe. Ku na nkulukumba wun'wana nga tshama ni yingisela interview ya yehe wa kwala KwaZulu-Natal a ri provincial convener ya KwaZulu-Natal a nga suka sweswi aka MK. A ku reason ya hina ya ku hi former MK party a ku ri ku hi lwisa Ramaphosa outside the ANC. Hence mu kuma ku vanhu lava va nga ka MK party a va ha ri timembara ta ANC. So ava lava ku lwisa Ramaphosa outside ANC. Leswi swi nga va tsandza va nga tsandzeka. Sweswiwani hi mhaka hi vona ku vele ku ndleka xin'wana lexi nga ta draw attention ya vaakatiko. Ene hina hi nga tlhariha se hi swi vonini ku hayikho a ku na vandla laha kahle a ku na la ku ya kona. Hi khensa swinene na lowa ku hala ka kaya ku hala n'wana a nga swi vona ku hayikho laha ku na vandla a vuya ka ANC. mi fike njhani la ka ku hina hi nga tlhariha hi swi vonini? No botpet loko mi hehla ku lava va nga botpet loko mi landzelela tipolitiki or tiko leswi rhanisiwaka xiswona or leswi swilo swi nga hi xiswona atikweni. Loko i tlharihini ku va na mina wa swi kota ku vona ku progress yi koho n'wana wa vanhu Ramaphosa le kuma va onheterini. Sweswi a hi vulavuleni hi xi nga botpet lexi a nga xi achieve ene ku hava na wun'we a n'wi khomendaka ka xona. A ri na load shedding sweswi
hambi toho ti-energy expected ya ti n'wi criticizer vhiki ra ku hela va ha ku vulavula ku availability ya energy ya South Africa yi green until July 2026 ku hava na un'we a nge hayi kho hi ve na xingungumani xa load shedding president Ramaphosa enghenini i kotini ku xi lwisa kotini ku xi hlula ni tsundzuka Malima loko yi ta hela load shedding a ku hi ti 20 mani loko yi heta ku vota hi nkarhi wo karhi yi ta vuya na namuntlha na sweswi ene ku hava na xitichi na xin'we lexi xi n'wi vitanaka xi ta n'wi vutisa ku i predicte ku or i profete ku hi siku ro karhi loko ku hele ku vota hi 2024 load shedding yi ta vuya na namuntlha na sweswi a hi swi vuya loko kuma swi onheke Ramaphosa le ku lunghiseni ku va ku ho tsandzeka ku kota ku vona ku tiko ri ya kwini ri fambisa ku yini hi lava ngopfu ku fa politiki ku fana na bolo instead ya ku hi languta swilo leswi swi nga ta vuyerisa tiko. Hey, na mitwa leswi mi swi vulaka kambe xivutiso ku ta va ku hikokwalaho ka yini ku ri na vanhu lava va nge le ku landzeleleni leswi n'we mi nge le ku swi vuleni un'wana i ri mitwa ku load shedding ka ha ri hava mara ku na load reduction yi nge le ku landzeleleni vanhu halalala lava ka va nga hakeleli gezi loko i nga xavi gezi i expecta ku tirhisa gezi mahala vo to ku load reduct hi lava nga xaveki gezi vanhu valava ene loko a hi ri fen'we botseti hina vanhu va South Africa tikhanselara na tindhuna na tihosi a switandini a hi fanele hi tirha na law enforcement agency hi famba hi muti hi cheka ku i mani a nga bridge i mani a nga bridgeanga loko a hi ri fair ri koho gezi leri hi nga ri kuma mahala ri generatiwa hi mali nemetweli papa mara va byeriwa swona loko va ya ku voteni kumita kuma gezi ra mahala kambe hambi swi ri tani nemetweli pa a swa ha ri kona va byeriwe khale hi 1994 a va swi byeriwa swilo botet a va swi byeriwa gezi vo fona va xava inkomu nemetri eko ya fu bila wara ya n'weto ni kuma ngomsa awara ya mbiri ya tayo msekeni kusuka kwalano ne vuyana hosi Makuleke kwa kamkana lona na FM Makomba Ndlela nhleka kayelele eka Afrika wa vulavula se loko va ka va hlupheka hi fike njhani hi le ku hluphekeni ka tiko ra hina vanhu va le ku dyeni kahle va nga ri na mapasa va nga ri na fokolo mara va le ku dyeni kahle mara va busy va le xikolokolo na hina vanhu va ntima vanhu va ka hina hi ho tiendla hi busy ri Mandela a nga lwelangi hina u lwele mafolweni ku ri va ta dya kahle hina a va hi suse ka Mandela yoloyo a va hi suse ka Mandela yoloyo Mandela a kambe na n'wina mahoxa loko mi ku a va hi suse mi vula n'wina na mani okay mina va ni suse ka Mandela yoloyo a nga ni lwelangi ni suse mina ka Mandela yoloyo Mandela vanhu lava fanekele va ku Mandela yoloyo i maforena lava va ganyaku lava va giyaku la South Africa va nga ri ku na maphepha va yivaku va dlaya va xavisa ti-drugs government you know ku ri ku xavisa vanhu mabiri mara la se Mandela kona u lele vona ku va ta xavisa ti-drugs na ku ta teka mintirho va nga yi fikeli hina palamende ya rixaka leyi Afrika wa vulavula la a hi sukeli mhaka nje hi ku tisela vativi va ku hlelela yona ente yesu mixera umgana lona na FM Makomba Ndlela nongona ko Africa wa vulavula ko hashala wana chick suka leno a studio 1 ile masingi tamol again ile ainga kona mixera umgana lona na FM lava vani vona ka TikTok veri hikokwalaho ka yini nimbale xikip emhaka ya ku kumbe xani studio xina sweswo swinchinachinani kumbe hi kufumetini agiyani sweswo swa tijesi loko u zi vona munhu ambale jesi giyani a nga va kumbexani a suke na mpunto a kaya loko a suke ri karhi hisako kutani a nge mbali jesi giyani ri famba va ma 27 na mi byela loko yi ku makhisimusi hala hi ta va hi kha hi famba 50 a ni hembi leswi ku hisaka swona xixika lexi kambe hambi swi ri tano a hi tshikeni swo hisa ka dyambu hi twa ku van'wani va tshwa hi dyambu va kha va endla yini hi ku xixima nhenha leyi nga tela vurhongo lebyikulu eka 67 wa timinete leti va nge ri a ti tirhisiweni hi ku xixima Nelson Mandela sweswiwani hi tsutsumela eka hosi Makuleke hi ku tiva ka mina a hi fanele hi ri na vokwala kambe ve ri hayi a swi kotekangi ku va va fika la
swi nga leswi hi ta va hi kha hi bula na vona hi riqingho hikokwalaho ka migingiriko ya leyi va nge le ka yona yin'wana ya yo yi fambelanaka na leswi hi lavaka ku bula hi swona hi ndlela yeleyo Ndabezi ta nhlekani mamkeleli ka Munghana Lonene FM Nhlekani Botpet xikan'we na vayingiseri vulavisisi byi ri loko wo zi vulavula na munhu ka nongonoko ku ze ku hundza kambirhi ka n'hweti yin'we munhu yaloye movhe mi tirha swin'we se hi nga ri na n'wina ku nga ri khale hi ta vhese hi ya tirha swin'we ha khale ngopfu na ha ku bula na n'wina ya ni nga yima na vulavisisi hikuva ku va ku ri na xivangelo xa ku why munhu yaloye mi fanele mi tirha na yena so hi le ku tirheni swin'we tanihiloko hi kha hi aka tiko ra Afrika-Dzonga hi le palamende Khensile Ndabezitha namuntlha ku ni ku xiximiweni nena misava hinkwayo yi jikelele ni tshemba na le ka n'wina tanihi hosi Makuleke na le ka muganga ka n'wehe ku na leswi mi nge le ku swi endleni mi nga avelana na vayingiseri ku n'we mi hoxa njhani xandla ka sikunkulu leri inkomo muhaxi xikan'we na vayingiseri ku va mi ni nyike nkarhi ku ta hundzisa leswi namuntlha ri nga siku leri hlawulekeke emisaveni hinkwayo ku ya hi the resolution ya the United Nations lava nga komba leswaku a hi tlangeleni vutomi bya nhenha ku nga khale ka President Nelson Mandela eka 67 years ya malembe lama a ma tirheleke kumbe a ma tirheka ka tirhela ntshunxeko xikan'we na vanhu hi ku angarhela hina haleni ka Makuleke hi ti nyiketerile ku va xiphemu xa the 67 minutes hambi ma ta ni komba muhaxi timhaka ta ku 67 minutes loko mo yi langutisa kahle hi ku hlayela tinambara a hi 67 minutes ya ku loko wo sweka vuswa byi nga vupfa byi tlhela byi foma yitsongo ngopfu hina hi ri vaakatiko va ka Makuleke hi ku twisisa timhaka ta ku we talk hi vulavula hi 67 years hina hi ti byele timhaka ta ku hi lava ku teka this 67 yi nga humi kambe yi va 67 days hi ri karhi hi swi sungula namuntlha hi ri vaakatiko va ka Makuleke hi rhangeriwa hi Makuleke Traditional Council va tirha xikan'we na PJM Foundation laha hi nge le ku akeleni ka mudyuhari wa kwala ka Makuleke yindlu ya xiyimo xa le henhla muhaxi na vayingiseri yi nga yindlu leyi nga na tikamara tinharhu ta ku etlela ka tona na kamara ya ku swekela ka yona ku nga khishi na kamara ya ku dzumbela ka yona kumbe xani ku dyela ku nga a living or a dining room xikan'we na xihambukelo endzeni ka yindlu hi leswi nge le ku swi endleni hi ku xixima leswi kulukumba Mandela nge tirhi a hi endleni ku hambana ka vutomi bya vanhu lava hi tshamaka na vona nkarhi wun'wana na wun'wanyana i ncini xi nga endla leswaku na swi twisisa ku mi ri va swerile kambe xin'wana nsusumeto-nkulu ku nga va ku ri yini hi ku loko ni nga ni languta u nge ti yile ku akiweni tlhelo ka patu xivangelo xa ku va nkarhi wun'wanyani yi akiwa tlhelo ka patu i ku na xitandi lexi va tshamaka ka xona xi le tlhelo ka patu a hi timhaka ta ku nkarhi wun'wanyani hi lava ku aka yindlu leyi leswaku va ta hi vona a swo boha ku hi aka kwalaha va nga kona loko hi ri ku hanyeni ni muhaxi xikan'we na vayingiseri loko hi ri varhangeri hi boheka timhaka ta ku hi tiva vanhu va hina na leswi hi nga swi vulaka mitlhontlho leyi va hlanganaka na yona eku hanyeni ka vutomi bya vona bya masiku hinkwawo loko mi ku a hi se va na n'hweti a ha ku vulavula i timhaka ta ku ha ku vuya ku tlangeleni ka Makuleke Day hi ti 28 ta June laha loko hi ta va hi hetile hi nga jikajika hi vona ku ri hi tlangerile i yini ku ya mahlweni laha ni nga kombela lava ni tirhaka na vona eka council timhaka ta ku ni kombela ku mi ni langutisela ni ndyangu leyi lavaka ku pfuniwa sweswi hi langutisa ngopfu ka timhaka ta ku aka tiyindlu hi akela vaakatiko va hina lexi xi nga hi challenge ngopfu ku ri hi va hi langutisa ka timhaka ta tiyindlu i timhaka ta ku mi ta tekela enhlokweni muhaxi ku ri eka lembe ra 2025 ku le ku tlangeriweni kumbexani it's an anniversary ya 70 years ya Freedom Charter ka the Freedom Charter ku na kun'wana laha ku vulavulaka hi timhaka ta leswi nge there shall be houses, security and comfort hi swi vonile tiyindlu ti akiwile kambe a ti enerisi ngopfu hi the comfort leyi vulavulaka yena ka Freedom Charter so hina va ka Makuleke hi ku
hi ku tiyindlu leti hi akeriwaka tona a ku vangi na public participation yo tiseriwa tiyindlu va ku hi 30 hi tiselaka tona mara hi swi vona ku ri a ku na comfort eve hi ku let improve ka leti hi nga ti vona ti endliwa hi mfumo ku loko a vo lo hi khumba a hi ta va byela ku ri hina hi lava tiyindlu ku tiva hi mukhuva lowu ku ri vanhu va ta va na the security and the comfort leyi ku vulavuriwaka hi yona so yindlu leyi ku va yi starateni hi endlela ku va ta yi vona ku nkarhi lowu taka loko hi vulavula hi tiyindlu leti ti akiwaka hi mfumo hi ku navela ka hina ku ri leyi munhu a tshamaka ka yona yi ta n'wi nyika evidence kumbe xindzhuti a ku vi yindlu ya muxaka wo fana na lowu yi la ku va xikombiso eka mfumo ka leswi fanelaka ku akeriwa tiyindlu ti va hi muxaka wolowo. ni khomele ni tani ni sungula ni hundza le mavhengeleni ndava zita hi ku ni lava ku vutisa ku miri yini hi lava va nge Mandela Day a ku vi siku rin'wana na rin'wana tanihi hi hosi mi vona ongeti swi nga fikeleliwa njhani swoleswo loko hi ta va hi hundze le mavhengeleni khesi ni khomeleni tani ndava zita hi rito eka lava va ri pfumalaka Afrika wa vulavula ile ka Munghana Lonene FM komandlela ku hanxela wona T kusuka aGiyani nakona ku Africa wa vulavula hi ndlela yele ni vona tiyiwa ka Mfuyeni aka temendela ndabezita ku ndabezita wa hina vo tlhariha ha khensa swinene ku va mi ri moyeni khensile swinene tiyiwa ka Mfuyeni ni tivi ku i va ka mani va ka Mfuyeni kambe ni n'wi vonela ka TikTok ka tsala un'wana nga ni yingisela a ri un'wana i ri yingisela a ri a Finland i tirhise TikTok a yingisela Munghana Lonene hi ku hi twi ka TikTok i aka Ntsako wala aka Malamulele ati a sweswi u yingisela a ri a Finland le a Helsinki ya na ni tshemba ni swi hlaye kahle a hi tlheleni ka ndabezita i hina hosi Makuleke na swi tiva ku HH leya yimele yini kambe a swi vuriwi ndabezita a munhu nje se nge vulavuli hi maviti ya vona kambe sweswi hi ta vulavula hi mintirho ya vona ndabezita a na ha vutisile ku van'wani ve ri Mandela Day a swi koteki ke ku yi va siku rin'wana na rin'wana swa koteka Mahashi lava nkarhi wun'wanyani va proposaka timhaka ta ku Mandela Day a yi vi siku rin'wana na rin'wanyana a swi sunguli hi vona va swi teka hi khomisana ku ya mahlweni ni yima na vona mina timhaka ta ku tlangela 67 wa Mandela a ri karhi a tirhela vaaki tani hi switulu leswi hi nge le ka swona swa vurhangeri ngopfungopfu bya ndhavuko ha boheka timhaka ta ku hi nga tirhisi siku leri ku ri hi yimela ti 18 ta July siku ra ku tswariwa ka yena namuntlha ko va siku ra ku tswariwa ka yena leri hi ri tiyisisaka hikuva hi endla xa n'wanchumu kambe loko hi lava ku ri tiko leri ku va ku ri na kurhula ku va ku ri na ku twanana ku va ku ri na ku tshamiseka leswi hi swi endlaka namuntlha hi 67 minutes like I said ku ri a swi olovi timhaka ta ku hi nga tirha mintirho hinkwawo hi 67 minutes 67 minutes yo va awara nje na timinutes ta kombo ntsena it's not enough mara a hi veni na ndlela ya ku swilo leswi hi swi endla almost every day ka vutomi bya hina loko ri yixa nampundzu i ku pfuxela makhelwani wa wena ku cheka ku ri u hlayisekile ku vona ku ri u tleri a dyile loko a nga ri na swona u endla yini hi vumunhu loko ho kota ku endla sweswo Mandela Day yi ta va yi ri kona almost every day eve hi ti 18 hi fika hi tlangela ntsena a hi tseleni ndabezita hi swihi leswi mi nge n'we a mfambi mi nga swi vulangi leswi mina ni nga ta ku a ni fambi ni nga swi vulangi eka vaaki hi leswi hikokwalo mi ni yingiselaka mi ri kona eka siku ra namuntlha hi kha hi tlangela vutomi bya ku beburiwa ka nena Nelson Mandela a hi veni na xiave na hina ku vona leswaku siku leri a hi endleni ku hambana eka vutomi bya vanhu lava hi hanyaka na vona kwala kusuhani na hina hi nga tsutsumeli ku ya le kule lehi ti endla micindzu makukula kule a hi sunguleni kwala kaya ni nga va ni kha ni vulavula namuntlha sweswi ndyangu lowu mi tshamaka kusuhani na wona Buttpet a nge le ku dyeni nchumu munhu kambe hi le ku tekeni swakudya hi cukumeta a hi ti dyondziseni ku va na vumunhu loko hi va hi ri na vumunhu hi ta va hi kha hi hlohlotela leswaku ku va ku ri na kurhula ematikweni lawa hi tshamaka ka wona then hi leswi swi nga ta endla timhaka ta ku loko hi tlangela 67 minutes ya vutomi bya Mandela
hi ta va hi kha hi tiva timhaka ta ku na leswi hi nga swi endla eka un'wanyana wa makwenu tanihi varhangeri va ndhavuko I want to challenge and also to encourage them ku vula timhaka ta ku a hi ringeteni hi tindlela hinkwato ku ri loko hi ri ku tirheni mintirho leyi hi tirhaka hi tirhela vaakatiko a hi tirheli hina a hi rhangeni hi vona timhaka ta ku vaakatiko hi vona va hi endlaka ku namuntlha hi vitaniwa hi tithayitle leti hi nge tihosi a handleni ka vona a hi vaakatiko a hi vi tihosi hosi i hosi hi vanhu a hi tirheleni vaakatiko va hina na loko hi vitaniwa ku tihosi se hi ta tlakusa makatla hi nga tlakusi makatla hi ku hi tihosi ku nga ri na lexi vaakatiko hi va endlelaka xona na swi tiva ku ri hi nga va hi nga ringani hi swilo na hi swiyimo kambe switsongo sweswi hi swi fikelelaka a hi endleni vaakatiko hi ta kota ku va tihosi hi leswi a ni ta heta hi swona mahaxi inkomo David ta na ku nghenisa ka timhaka ta swa tipolitiki tihosi ya tingheni ka swa tipolitiki kambe ni tshame ni vulavula na tatana Emmanuel Mongwe va ndzawulo ya timhaka ta mintirho ya vaaki magondo na switirhisiwa a Limpopo endzhaku ka loko hi suka eka ntirho lowa wa ku tlangela siku ra ka Makuleke ivi va ni tshembisa ku nga se hela mavhiki mambirhi mabuloho lama ma sukaka kusuka le ka maphophe loko mi kha mi ta hala ka n'we ma ta va ma tirhiwile ku pfariwile lomuya ku nga na ku nga celeka henhla ka mabuloho a ni se kuma nkarhi wo ya va vutisa se a ni ku n'wina kumbexani mi nga va mi hundze hi kona mi vona swin'wana ma lunghisiwile kumbe mavhiki mambirhi ka tatana Mongwe a ma se hela mi rhangile hi ku tirhisa rito ra ku amula ku nghenisa ka tipolitiki hi hanya ka tipolitiki na thekinoloji masukwana lawa ku hava ku hi nga vulavuli a ri se lunghisiwa no twisisa timhaka ta ku mi lo va kuma va ri khoneni va boheka ku hlamula hi ku mi va vutisile it was just a political statement na loko vo vuya va ta vula tano a ku se lunghisiwa nchumu no sweswi ni hundzi hi kona ka mbirhi namuntlha no hleketa hikuva ndzawulo va kumeka kule a Polokwane ende hina swi hi hubuta hi longa na xikhafuthini loko hi suka la ka Makuleke ku ya Polokwane swi nga endleka va ha ri ndleleni na vona kumbe va lepisiwa hi xikhafuthini ku va tliluku ka Makuleke hi kule swi nga endleka va ha ri ndleleni 2 weeks liya it's not enough a ho va rindzela kumbe xana sweswi ku nga mandela mani hi ta vona ku va va cinca maendlele na ku va va hlonipha ekhale ka presidente hi ku lunghisa mapatu a ve se fika tatana Mongwe ni va tivi va ri munhu vo hixisa kambe hi musumuni kwaloyi ya ka yena hi ta va hi va lavile ku la ku tatwa ku hikokwalaho ka yini va hi byele mavhiki mambirhi ivi swi nga endleki ku nga va ku ri mani loyi a nga swi tsandzekisa kambe hayi sweswo swi tshikeleni hina Ndhavezitha hina hi khensa swinene nkarhi wa n'wina na ku tinyiketela ka n'wina ku pfuna rixaka na ku tirhela vaaki ngopfungopfu va muganga wa ka Makuleke hi ndlela yaleyo it is always what nice to live xi ri xivulwa lexiya it is now better to live in Makuleke than it was before 1998 khenseni Ndhavezitha ku khense mina mashi sweswo mingisero inkomo sweswo mingisero Munghana Lonene FM valavo i hosi Makuleke double H ya HH Makuleke lava hi bula na vona va kha va vulavula hi laha va hoxaka xandla ko loko kha ku langutiwa ka timhaka ta ku tirhisiwa ka kumbe loko kha ku langutiwa ka timhaka leti ti fambelanaka na ku xixima nhenha leyi nga hi lwela yi nga hoxa xandla ka ku lweliwa ka ntshunxeko lowu hi nga ka woho yi tlhe yi etlela vurhongo lebyikulu nhenha Nelson Mandela sa hi ku timingisero mina ku hi angula ku yini khometi hi timhaka loko hi kha hi pfulela hi tshika hi salele hi khomera timinete la leswaku hi fika makumu na nongonoko lowu ivi mi wu yingiselaka kusuka eka nhlekani lowu kambe sweswi a hi sunguleni hi hundzela hi ta vuya yisa mahlweni ka leswi tanana leti nga emiehleketweni ya wena hi twa Afrika wa vulavula i ntiyiso Afrika wa vulavula ka Munghana Lonene FM makomba ndlela n'wina mi nga kusuhi na tatana Emmanuel Mongwe va vutiseni ku leswi va nga hi tshembisa ve ri yini hi swoho hi ku va hi tshembisa ku ri ka xitichi lexi loko hi sungula n'hweti leyi va ku ni tlhela ni va vutisa ku nkarhi wo tani hi kwihi va ku mavhiki mambirhi a va ndlangi un'wana ni rhumele na xithombe sweswi xa patu leriya ku va ku sendiwa nchumu se loko ku ri ka nkarhi lowu ku nga na Afrika wa vulavula Mongwe a ku hembiwi ka Afrika wa vulavula loko wo zi vula ka Afrika wa vulavula swi fanele swi ya swi handliwa loko swo ka swi nga handliwi swi ta tlha swi vuya la ka Afrika wa vulavula hi ku Afrika wa vulavula va swi tiva ve ri
i xipanero lexiya xa bobojana loko xo ze xi khoma xi khomile kambe hambiswiritano ku na vayingiseri va lava ku hi gimeta nongonoko lowu va vule swin'wana wo sungula hi lowu nhlekani Butet minjani? vuto mina hi pfukeni ku na minjhani Ifukile. Arita siku ra Mandela Butet. Kambe mina lexi ni hlamarisaka Butet hi siku leri ra Mandela. Hi siku ra loko ku hleketiwa vu Christian ku wa vu Boksburg va veka etikhari leyi va tlhela emasirheni ya Christian. Se ra Mandela ku va ku ri Mandela 67 minutes hina hi la ku ta vona hi madamu ka media hi vona va karhi va ri ku kula sirha ra Mandela hi kona hi nga ta tshemba ku ri i Mandela wa ntiyiso Butet. Sweswi a ni si tshemba mina. A ni si tshemba mina Butet. i cini lexi mi nga swi tshembaka Yes? i yini lexi mi nga se xi tshembaka Xa ku ri Mandela loyi hi ku nene a ku ri yena original. Because loko mi hleketa kahle Butet phela Mandela loko i munhu un'wana wa ku tiva hi matiko man'wana ma le handle ene hina sirha ra Mandela Butet hambi hi vana kwala Limpopo va ta suka va ku vana va xikolo va ta suka va ku va kwala vutsuni kwale va vona sirha ra Mandela i hise history ya vutomi hinkwato bya laha South Africa ku ya hi ku dewe va n'wi vulavurisa ku swona va ku Mandela u lwele misava i munhu loyi ngeti na xona na vona mapolitiki a va fanekele va ri sirheni ra Mandela sweswi va khuvangana va karhi va yimbelela tinghoma ta vona teto. Se bona va misa exikolweni va misa swibedhlele va misa ka vakhegula va misa ka ku ri mahero namuntlha va xaveriwa swisiwana swakudya ko va swa namuntlha ntsena munhu ku va dya yini swisiwana swa kona kasi ni byele n'wina Mandela loyi mi n'wi zondzela hi lowu a ku rhandziwa hi tiko hinkwaro n'we mi n'wi zonda hawa vanhu lava va n'wi rhandzaka hi lava benefitaka ka yena phela na siku na namuntlha vanhu lava nga organize siku ra Mandela loko n'hweti hela ma vona va famba hi swibazana hikuva va ta va va tlemile ka mali leyi va nga ta va va organize siku ra Mandela Butet. Va nga endli swiphunta va yisa vawe a va yele sirhele ra Mandela va khuvangana kona va yimbelela tinsimu ku komba swa ku va tsundzuka munhu loyi a nga va tisela ntshunxeko. Se n'wina va miyisa kwini va miyisa kwini Butet. a va mi yisile sirheni va ku sirha ra Mandela hi leyi a va yisele sirheni va ku sirha ra Mandela hi leyi ku fana na vu Christian na vu mani va ya ku kona va veka tikhari va vonisa ku sirha ra Christian hi leyi sirha ra mani hi leyi sirha ra mani leyi ra Mandela ko va ra xihundla na ya nemetwi aye but a na ha ri na tinamba ta n'wina Butet ni kombela ku mi yisela ka muhumelerisi na tinamba ta n'wina siyeni na hla foni ni ku a ni vuli vito xin'wana wa le ka muyakaka le ka mati la wena va nga ya huma nemetweli papa nemetweli but mina veriwa ka miyakayaka leyi va nge matamahomu ni ya kona sweswi eka miyakayaka na ku ya vona mpela mathangi lama va vulavula ku hiwa hi ndlela yaleyo kambe ni nga si teka n'wana miyingiseri ne ku na vanhu vambirhi va le ku phikeleleni swilo laha na hambi ni va hlamula a vatwi very i teenage movement na Khane Sekhukhune Moloto. Khane Sekhukhune Moloto ka live ya mina i busy i le ku tsaleni leswi va ka Department of Education a vo teka 67 minutes ya leyi va hakela ti-assistants ta le Limpopo hi leswi va vulaka so i swi tsale ko tala loko mo nghena ka live ya TikTok mi ta swi vona i swi tsale ko tala ndzemba va tatana maringa va swi tiva leswi teenage movements Bushbuck rich musicians are still waiting for money after Thula Mahashe event ya ti 18 ta April 2025 na hi swi tsale ko tala ni ka ni ku ni nyiki tinambara i ri ni n'wi nyika tinambara ni n'wi tsalelile kwalaha tinambara ka live a nga ti vonangi hayi ma tivana no leswi ngo khocha i xayi a ni tivi ndla yini sweswi mi swi twa ku khocha i xayi hambi swi ri tani a hi tekeni miyingiseri wo hetisela yelo nhlekani aye Khalanga aye papa minjhani epfukele minjhani
hi pfukile vulavula na vongani kusuka ka Makuleke le ku fumiwa ku Ndabezitha HH Mgakula but ekhaleni ka na ku nghena mara ni nga ta nghena hosini nge se vulavula na hosi ya mina luya a nge le ku tsaleni ku va Limpopo a education a va teki 67 minutes va hakela ti-assistant right a ve le ku holeni ti-assistant ta le Limpopo ene va sungule rini kasi va sungule rini va sungule hi May se le vula va sungule hi ti 1 ta June 1 June a va fane va horile loko ku hela June a va mi byerisa sweswo na swilaveko hinkwaswo leswi va ngete va swi lava hi va yiserile va department mati va ku dleka yini buti wa mina i mani mi byela a ni la ku va yimelela va tata va ta vulavula vo vinyi kambe hi nga rivali ku timhaka leti ta swa timali swi fambelana na ku va ku processiwa ti-payment tete ti nga ta processiwa ivi system yi rhana ivi vanhu va hola swa endleka mi kuma ku n'wina mi nga assistant ya ka Makuleke mi yise swilaveko hinkwaswo hi xihatla assistant ya le Giyani yi hlwela assistant ya le Vhembe yi hlwela ya le ka Sekhukhune sweswo ivi sweswo hinkwaswo swi khumba system liya hinkwayo kambe vo vinyi va tata va ta hlamula hi ta va lava va ta mi hlamulela loko a mi lo heta tin'hweti tinharhu ani mani ta pfumela ku a va fanele va mi holelini Kalanga papa Kalanga loko mi za mi thola vanhu ku va ta ku tirheni ivi mi endla mi va nyika ti-time sheet sweswi va department va fike va teka xiboho xa ku a va nga yisi mali ya ti-assistant a swikolweni hi ku ve na problem eswikolweni ya ku ti-assistant n'wana ti nga holi sweswi va department hinkwavo va swi tiva ku a xikolweni xo karhi va na ti-assistant ngani a xikolweni xo karhi va na ti-assistant ngani sweswo munhu un'wana na un'wana loko a za a thoriwa a tirha n'hweti yi hela u langutele muholo Khalanga boto wa mina a ni ali that's why ni ku ha mi ni yingiselanga mi ni yingisele ni a nkarhi la ni na ku pfala sweswi mi ni yingisele selectively that's why mi nga ni twi loko a mi lo ni yingisela mi ni yingisela mi ni landzelerisa a mi ta mi swi twile leswi ni vulaka swona ni kombiseni ku loko va ka va yisa ti-payments tete ti ka ti processiwa a to processiwa swi tsandzana loko va thola thicara rin'we ka xikolo xin'we ku tlula leswi va tholaka vanhu vo tala mina loko ni thoriwa ni ri thicara ni hete 4 months ni nga se hola ya diffara Khalanga process i ku swi vula ku department a yi le ku endleni ka swilo hi nkarhi mhaka ya ku loko ti-time sheet ta ti-assistant ti fane ti ya a ti-second i department hi vonaku ku ta fika ene ti fikile hi nkarhi loko ti nga fikangi swi vula ku lavele second district a vele ku endle ntirho wa vona Khalanga nemetweli mahungu nkarhi na ha ri hava muyingiseri wa mina wo ka nga ri ku ni tweni kambe hi khensile tlhelo leri mi nga ta na rona hi ku loko mi kha mi thole vanhu vo fana mi thole vanhu va 30 a xikolweni a ka province hinkwayo a swi fana loko mi thole 3000 kambe nongonoko lowu a humelerisiwe hi Ncindani Eric Mabasa mina ni Khalanga Pet Mathebula a hi hlangane na nongonoko lona kambe vhiki leri tako hi Musumbunuko ta va kha hi ku tisela wona thwi kusuka kwa ni nga kona handle ka sweswo i nkarhi wa nongonoko dzumba na mina kambe sweswo hinkwaswo swi ta endleka loko mi twe nongonoko mahungu ya misava ya awara ya mbirhi mina ni famba na Patrick Shayi a studio 2A a ku ri na Ncindani Eric Mabasa ku hela ka vhiki lokunenani tata Ebombela, Sabi, White River na le Hazyview. Fafana hina eka 89.4 FM. Munghana Lonene FM. Makombandela.